Buah, qué mal se ve. Qué mal. Eta arte mota ezberdinetako laborategia da? Bai, erlazioen pizarrekin lan egiteko eta nazioarteko artista baita. Bilboko alkatezaren Juan Mari, laguna, Gotzone eta Gontzal, zinegotziok, Azkuna Zentroaren zuzendarizaren Fernando, Azkuna Zentroaren arduradunok, teknikariok, jaun Andreok, arratsaldeon. Hasteko eta ben, eskerrak eman nahi ditut eta eman nahi dizkiet Bilboko udalari eta Azkuna Zentroaren lan taldeari luzatutako gonbidapenagatik, 10. urteurren honetan. Zentro honen ibilbidea eta proiektuak sakonago ezagutzeko aukera eman diguzue eta oraindik ere ekitaldi hau bukatu ondoren jarraituko du sakontzen. Zentroak bere proiektuaren funtsezko gakoak mantentzen jarraitzen du. Herritarrenganako hurbiltasuna alkateak izan egin duen bezala, kulturgintza eta kultur jarduerak bultzatzea eta nazioarteko proiekzioa indartzea. Guzti horiek aipatu egin ditu alkate jaunak. Hau, proiektu bizia eta hurbila da, herritarrekin hitz egiteko jarrera erakusten duena, baita eskaera eta behar berrietara egokitzeko gaitasuna ere. Ikuspegi honetatik, aurrentzako hurbiltasuna eta arreta nabarmentzen ditut, etorkizunera begira, harreman loturak sendotzeko apustu argia. Bigarrenik, zentro hau kultur gune bat da. Kultura erdigunean jartzen duen zentroa, kultur gune irekia, dinamikoa eta sortzailea. Kulturako eta gizarteko zentro garaikidea. Azkuna Zentroa es un espacio cultural, centro de sociedad y cultura contemporánea, centro, espacio cultural, en el más amplio sentido de la palabra, un espacio de creación y consumo, de encuentro y debate, un espacio de reflexión y de creación, un espacio cultural abierto, dinámico y creativo. En tercer lugar, quiero destacar la ambición internacional de este centro. La cultura es un activo fundamental para la proyección internacional de Euskadi. Este centro está creciendo en el escenario internacional a través de sus redes de relación, como hemos comentado también en la reunión previa, y la participación en iniciativas compartidas con otros espacios culturales en todo el mundo. Este es, desde luego, un proyecto vivo y cercano, un punto de encuentro que está demostrando capacidad de diálogo con la ciudadanía y capacidad de adaptación a las nuevas demandas y necesidades. La cultura es un bien común que nos corresponde seguir trabajando e impulsando juntos. Azkuna Zentroa es un abanderado de este reto de Bilbao y Euskadi en el escenario global y local, o en el escenario local y global, como lo queramos decir. Kultura funtsezko aktiboa da Euskadi Basque Countryren nazioartekotzerako, eta zentro hau nazioarteko agertokian hazten ari da. Erakundeek eta kultur eragileek elkarrekin jarraitu behar dugu auzolanean, kultura sendotzen, indartzen eta areagotzen. Horretarako izan da hila kultura zentroa, baita lantegia ere horretarako. Eskerrik asko.